мисолҳои навбатӣ аз нобаробарӣ ва системаи нобаробариҳо ҳаст. Ин саволҳои аввал пеш набаромада буданд, солҳои пешина саволҳои нав аст. Хай биёем кор кунем. Дар хати рост доштаанд, яъне саволи 211 дар хати рости координатӣ ададҳои А, Б, С қайд карда шудаанд. Фарқи кадом ададҳо мусбат аст? Яъне шумо агар А, Б, С дода нашуданд, ки дар инҷо 0 аст, инҷа марказ аст ва аз марказ чӣ қайд наметавонем? Ба тарафи рост адади мо калон шуда меравад. Яъне аз инҷо маълум аст, ки С аз Б калон аст ва Б аз А калон аст. Аз ҳама калонтарин С аст, аз ҳама хурдтарин А аст. Ё ин ки шумо дар ин навъи саволҳо адад дода метавонед ба хости худатон. Мисол 1 гирем барои шумо осон бошад, 2 гирем ва 3 гирем. Чӣ ки набошад, ба савол гузарем. Фарқи кадом ададҳо мусбат аст? Яъне дар инҷо фарқи ададҳо, яъне фарқи мисол ду адад фарқ маст дар мисол ҳаррӯзина савол фарқи 10 ва 20 чанд аст? 10 мегӯем, аммо мусбат ё манфӣ нест, намегӯем. Фарқи 60 ва 40 чанд аст? 20 аст. Лекин дар инҷо дар ин намуди саволҳо фарқи кадом ададҳо вақте мепурсанд, оза аз ҷавобҳо агар равем агар ба фикрам фарқи кадом С ва А, яъне С тарҳи А ва Б, фарқи ададҳои А ва Б, яъне А минуси Б, Б ва С-ро бояд дида бароем. Хай дида бароем, маслан фарқи С ва А. Мисол агар адад монем С ва А чи аст? С минуси 1 чи аст? 2 аст, мусбат аст. Агар ман ададро монам, шумо метавонед адад монед. А ва Б, фарқи А ва А минуси Б кунем, чӣ мешавад? 1 минуси 2, ин минуси 1 аст, манфӣ аст. Дигарошам ҳам дида бароем. Фарқи Б ва С 2 минуси 3, инам манфӣ аст. Фарқи А ва С 1 минуси 3, ин чи аст? Минуси 2 аст. Шикр карда метавонем фарқи А, Б, С, Д инҳо манфӣ аст, мусбат фақат А аст. мисоли 212 ва 13 ба мисоли 211 монанд аст. Дар хати рост ададҳо дода шудааст. Биёин бомонем. Фарқи кадом ададҳо манфӣ аст? Яъне агар мо ададҳоро 1, 2, 3 гирем, ё ин ки шумо фарз карда метавонем ки дигар ададҳоро монем. Барои осон шудан кор кунем. Аз инҷо метавонем С аз Б калон, аз А калон, чунки ба рости тарафи 0 ҳастанд. Фарқи Б ва А агар ададҳоро монем, биёин кор кунем. 2 минуси 1, фарқашон мусбат аст. С ва А 3 минуси 1, 2 аст, фарқашон мусбат аст. А ва С 1 минуси 3, ин минуси 2 аст, манфӣ аст. Ёфтем ҷавобро. Хай охирашам тафтиш кунем. Фарқи С ва Б 3 минуси 2, ин ба 1 аст. Аз инҷо ҷавоб медиҳем С аст, манфӣ А ва С аст фарқашон. Дар хати рост бозем ададҳо дошта А, Б, С. Биёин хайди рақамҳои дигар гирем. 2, 4, 6 гирем. 2, 4, 6 бигзор 2, 4, 6 бошанд. Фарқ кадом ададҳо хурдтарин аст? Хурдтарин фарқашон А ва С 2 минуси 6, ин минуси 4 аст. А ва Б 2 минуси 4, ин минуси 2 аст. Б ва А 4 минуси 2, ин баробари 2 аст. С ва Б 6 минуси 4, ин баробари 2 аст. Акнун фарқи хурдтарин мо мепурсанд. Инҳо мусбат ҳастанд, барои ин хурдтарин шуда наметавонанд. Яхед бошад мусбат аст. Баъд минуси 4 ё минуси 2, албатта ки аз ҳама хурдтарин ин минуси 4 аст. А ва С аз хати роста медонам ки фарқашон аз ҳама дар аст фарқашон калон аст, лекин мисол тарҳ кунем, фарқашон калон мешавад. Фарқи хурдтарин мешавад ки бо минус фикр кунем. мисоли 214 дар хати рост кардани ададҳои А ва Б қайд карда шуданд. А дар тарафи чап аст, яъне А манфӣ мебошад ва Б байни 0 ва 1, ин мусбат мебошад. Як адад гирем, агар кадом, лекин ҳамин хатҳо агар яхе ченакшон яхе бошад, А ба фикрам тақрибан минус 2 ё минус 3 бигзор, чӣ ки набошад. Саволҳо кадом адад хурдтарин аст? Биёин адад монем. Ин бигзор минуси 2 бошад масалан, ва Б чанд бошад? 0,7 бошад. ва инро гӯем кадом адад хурдтарин аст? Б минуси А. Б чанд аст? 0,7 минуси минуси 2, ин 2,7 мешавад барои якумаш. Барои Б гирем. Минус минуси 2, ин чӣ мешавад? Плюс 2 мешавад. С чӣ мешавад? 2Б. 2Б 2 зарби 0,7, ин 1,4 мешавад. ва Д агар мо ино кунем, А минуси Б, чӣ гуфтем? Минуси 2 минуси 0,7 ё минус 2 минуси 0,7,
این چی میشه؟ مینوس 12. از جواب‌ها اگر رویم از همه خردترین در اینجا مینوس 12 از عددها، برای همین جواب ما د میشود. شرط نبود مثال عدد نموندن کار کرده میتونستیم، چون که وقتی ما فرق کنیم فقط مثبت میشود، فقط در د منفی میشه. همین هم فکر کرده میتونه، لیکن عدد موندن آسان تر است. کدام رو با شما آسان باشد؟ مثال 215 در خط راست باز عددها داده شده است. باز ا رو اگر این چنک ها همچون جدول درست گیریم، مثال در اینجا 1 2 3 4 5 4 نیم واحد باشد، از یک کلان یک بگذار مینوس 1 از 5 گیریم و ب 0.7 باشد. کدام عدد کلانترین است؟ بیاین عددها رو کار کنیم. برای یکمش ب جمع 1 یعنی 0.7 جمع 1 این هم وقت مثبت است، 1.7. ب رو بینیم مینوس 2 مینوس 2 مینوس 1.5 این باز مثبت می شود. س 2b این یعنی 2 ضرب 0.7 برابر 1.4 و د چی می باشد؟ ا مینوس ب مینوس 1.5 مینوس 0.7 این میشه مینوس 2.2. با یک بار دیگر تمرین ا و ب یا عددهای دلخواه گرفتم تقریبا. و از همه خردترین از همه کلانترین میپرسد در اینجا. از همه کلانترین کدامش کلان است؟ س است، یعنی ضرب ب این کلانترین است. 216 در خط راست کوردیناتی باز ا و د کدام عدد خردترین است؟ بیاین خیلی جای ا و ب عدد همونیم، بگذار چی باشد؟ مینوس 1.5 بگیریم، این رو دیگر کنیم 0.6 گیریم. ب مینوس ا با چی برابر است؟ 0.6 مینوس 1.5 این برابر 2.1 مثبت شد. برای ب مینوس 2 مینوس 2 ضرب مینوس 1.5 این 3 میشود. برای س چی باشد؟ مینوس 1.5 مینوس 0.6 این میشه مینوس 2.1 د 9 دادگی است. کدام عدد خردترین است؟ عدد خردترین البته که منفی مینوس 2.1 می شود. در خط راست باز عددها داشتن عدد ا قید کرده شده است. برای این عدد کدام نوبرابر درست است؟ خیلی دیده میبرن ا چی باشد؟ 1 اینجا 2 3 4 5 یعنی ا چی است؟ 5.5. شرط است ما تقریبا دیده ایستاده مثبت است، از 5 کلان و از 6 خرد است ما میدانیم. بیاین نوبرابر داریم ا مینوس 5 از 9 خرد است، این نادرست است. همین خیلی ا 5.5 گفتیم مینوس 5 این از 9 کلان است، برای این خطا است. 9 مینوس از 9 خرد است، ما میدونیم که ا بین 5 و 6 9 مینوس با 5.5 این البته که مثبت است، منفی نیست، این هم خطا است. 6 مینوس ا از 9 کلان است، درست است. 6 مینوس 5.5 این از 9 کلان است. 5.5 تقریبا گرفتم درست است. آخرش هم ببینیم 5.5 مینوس 7 این منفی میشد که این هم خطا است. مثال 218 در خط راست کردن عدد ب قید کرده شده است. برای این عدد کدام نوبرابر درست است؟ بیاین با عددها رو 2 3 4 5 6 7 8 ب عددی بین 7 و 8 است. ب میدونیم که عدد بین 8 و 7. 7 از 7 بدونش که 7 از 8 بیاین ا رو دیده برایم ا چی میشود؟ این عدد میشه ا 9 کلان درست است. ا درست است، یعنی چند گیریم 7 از 7 بگذارید باشد. مثلا 7 از 7 مینوس 6 این از 9 کلان است. درست، جوابی درست. دیگر روش دیدم شرط نیست. خیلی برای تفتیش کردم بینیم ب 5 مینوس 7 از 7 از 9 کلان میشه، این خطا است. مثلا 5 مینوس از 7 این از 9 خورده است. س در اینجا بخشش اصلاح کنم، از 7 از 7 این از 9 خورده است. 8 مینوس ب از 9 خورد شده نمیتواند. 8 مینوس 7 از 7 این از 9 کلان است، این هم خطا است. ب مینوس 1 از 9 کلان است، این هم خطا است. یعنی برای د 7 از 7 مینوس 1 این از 9 کلان می شود. مثال 919 و 220 باز به همون چه مانند از سوال پیشینه. در خط راستی کردن عدد 3 قید کرده شده است. بیاین مانیم 2 3 4 5 6 یعنی 3 بین 6 و 5 است. از این خط راستی میدونم که 5 از 3 که 5 از 4 شرط نیست، میدونم که بین 5 و 6 است. کدام نوبرابر نادرست است میگوید. خیلی تفتیش کنیم. 1 مینوس 3 از 9 خورد درست. 3 مینوس 5 از 2 این مینوس می شود، این درست
аст, ки ба мо ин лозим нест. Бахшиш ин дуруст аст, нодуруст мо гуфта истодаем. 4 минус 3 аз 0 калон ин нодуруст аст. ин ҷавоби мо, чунки минуса мешавад. Дигарошам тафтиш кунем. c минус 6 из a0 хурд мешавад, дуруст аст. ин хат барои мо дакор нест. и a0 калон мешавад, d ҳам дуруст аст, ба мо лозим нест. ҷавоби дуруст фақат b мешавад. 220 дар хати рост карда ади қайд а қайд карда шудааст. аз инҷо чӣ бошад? аз минус 1 хурд, яъне а мо медонам ки аз минус 1 хурд. мумкин байни минус 1 ва 2 аст. ченакҳо агар дуруст бошад, ин байни минус 1 ва 2 бафикрам аз рӯи дидам байни минус 1 ва 2, лекин дода ченакҳо агар хато бошад, мумкина дуруст гуфта наметавонем. хай биёем саволҳо биёрем. ба ин кадом нобарои дуруст аст? мо дурустро мекобем. минуси 2а аз 0 хурд аст. не, минуси 2а ин мусбат мешавад, аз 0 калон мешавад, чунки минуси 2а зарби 1 манфӣ мусбат мешавад. барои ин хато, ин ба мо лозим нест. а минуси 1 калон аст. не, вақте мо манфӣ мебинем, минуси ададҳои минус аз минуси 1 калон ҳам вақт дар тарафи рост мешаванд. а аз минуси 1 хурд аст. ин ҳам хато аст. 1 минуси аз 0 калон дуруст. 1 минуси ин адади манфӣ аст. 1 минуси адади манфӣ, масалан минуси 1 аз запамӣ, ин ба чӣ барои мусбат мешавад. аз 0 ин дуруст аст. хай охирошам бинем. 0 минуси а аз 0 не, боз ба c монанд аст. 0 минус минус плюс мешавад, мусбат мешавад. барои ин хато аст. мисоли 221 дар хати рост карда адади n дода шудааст. барои ин адад кадом нобарои дуруст аст? ба мо дуруст бинем. 0 n байни 0 ва 1 аст. чӣ бошад? бигзор 0 аз 4 масалан гирем, ки барои ҳам агар дуруст бошад, барои ҳамаҳо дуруст мешавад ададҳо байни 0 ва 1. тафтиш мекунем. 1 ҷамъи n аз 0 хурд хато аст. 1 ҷамъи мусбат мешавад, чунки n мусбат аст. минуси 2n аз 0 калон. не, минуси 2 масалан зарби 0 аз 4 ин чанд мешавад? минуси 0 аз 8, ки ин аз 0 хурд аст. ин хато аст. барои якумшам хай нависем. чӣ гуфтем? 1 ҷамъи 0 аз 4 ин аз 0 калон аст. хато аст. барои c чӣ бошад? n ҷамъи 0 аз 5 аз 0 не, 0 аз 4 масалан ҷамъи 0 аз 5 ин аз 0 калон аст. инам хато аст. якта ҷавоби дуруст кор накарда. якбор д гуфта метавонем агар тест дуруст бошад. 1 минуси n аз 0 калон дуруст. барои d масалан 1 минуси 0 аз 4 ин 0 аз 6, ки он аз 0 калон аст. дуруст аст. мисоли 222 дар хати рост кардани адади b қайд карда шудааст. b чӣ аст? аз 1 калон. мумкин байни 1 ва 2 аст, лекин мо 1 чӣ медонем ки аз 1 калон аст, мусбат аст. барои ин кадом нобарои дуруст аст? дурустро мекобем. 1 ҷанбе аз 0 калон. не, хато аст. 1 ҷанбе ҳам вақт аз 0 хурд не, аз 0 калон аст, чунки b аз 1 калон аст. масалан чӣ бошад? бигзор 1/6 ё 2 гирем, шарт нест. масалан 1/6, 1 ҷамъи 1/6 ҳам вақт аз 0 калон аст, хурд нест. барои b c минуси b аз 0 калон. агар ин хати рост ченакҳо, яъне дар ин фосилаҳо дуруст бошад, b байни 1 ва 2 тамни қабул карда метавонем. лекин масалан ченакҳо хато бошад, мо бибинем ки b мусбат бошад, мисол 4 бошад, баъд ин хато мешавад. лекин аз рӯи гуфтаи ченакҳо агар фикр кардем ки дуруст аст, ин мусбат мешавад, ин дуруст. дигарош тафтиш кунем барои мустаҳкам кардан ва оё ченакҳо дуруст ин намуна тафтиш кардан. минуси 3b аз 0 калон. не, b ки мусбат аст, минус 3 зарби адади мусбат ҳам вақт манфӣ мешавад, ин хато аст. d бошад 1 мусбат аз 1 калон, минус 1 ҳам вақт мусбат мешавад. яъне мисол чӣ ки намонем аз 1 калон мусбат мешавад, ин хато аст. яъне ҷавоби мо b шуд, лекин дар ин ҷо агар саросимашон дигар ҷавобҳоям бинем. ченакҳо агар фосилаҳо дуруст бошад, b байни 1 ва 2, лекин дар ин ҷо агар ченакҳо дуруст набошад, b мисол калон донишам мумкин 4, 5, 10. мо як чӣ мудем ки b аз 1 калон аст. барое ки фарз мекунем ченакҳо дуруст, фосилаҳо байнашон баробар ҳастанд, баъд мо гуфта метавонем ки b дуруст аст.